Karibu tena ndugu msikilizaji na mwanafamilia wetu wa Trust and Obey Media. Tumebarikiwa kuwa pamoja nao katika safari ya siku 40. Ndugu yangu, dada yangu, kaka, mama, je, siku moja umewahi kuwa na swali la kumuuliza mtu na akakujibia ya kwamba wewe mwenyewe ujishughulikie kwa kupata majibu? Fundisho la leo linaenda kutuonesha hali ambayo watu fulani waliipitia na walikuwa na gumu ambalo walitaka kulitoa, lakini jibu walilolipokea ilikuwa jibu ya kusema wao wenyewe watafute suluhisho kwa swali lao. Tunaenda kujifunza fundisho linalosema uwatolee wewe mwenyewe chakula. Uwatolee wewe mwenyewe chakula. Fundisho la leo linaanzia katika kitabu cha Marko, sura yake ni ya 6, shairi la 37. Wakati Yesu alipowajibu akasema, muwapatie nyinyi wenyewe chakula. Tunapokuwa katika kanisa na tunapoishi katika jumuiya, kuna wakati tunadhani mambo fulani yatapata suluhisho kupitia juhudi ya kanisa. Kuna wengine wanaweza wakasema katika maisha yao kwamba hata kama mimi sifanyi jambo hili, ndugu zangu watalitenda. Kuna wengine wanaweza wakasema ya kwamba hata kama siwezi kutenda jambo hili, wazazi wangu watanisaidia kulitenda. Je, siku moja umewahi kufika wakati unapozani ya kwamba mwenzako atatenda jambo fulani, ijapokuwa na yeye anangojelea ni wewe ndiye uweze kufanya jambo hili? Tuelewe ya kwamba katika maisha yetu kila mmoja anaangalia mwenzake kwamba yeye ndiye atatenda jambo fulani. Na tunapoingia katika matatizo, mara nyingi tunategemeana. Watu wengi wanakimbia matatizo na kutegemea wengine. Lakini leo tunaenda ingia katika hali ambayo watu wote wameingia katika tatizo, na yule ambaye walikuwa wanamtegemea anarudisha swali kwa wale anaposema mtazame namna vile mtakavyotenda. Hapa tunaona kisa cha Yesu anapokuwa pamoja na makutano. Yesu anapoeleza mambo ya faraja, anapoeleza maneno ya Mungu, kila mmoja amekuwa makini na amefuata makauli ambazo Yesu amezitoa. Lakini wanafunzi kwa mtazamo wao walikuwa na mtazamo mzuri. Wakaona ya kwamba wale waliokuwa wakihudhuria fundisho hili walikuwa wamechoka na walihitaji wapate chakula. Lakini tunaona wanafunzi wanaposema, Yesu, watu hawa wamepatwa na shida na tukitazama idadi yao hatuna uwezo ya kuwapatia chakula. Yesu, fanya mbinu moja, uwarudishe nyumbani, kila mmoja ajishughulikie apate chakula. Hiyo ndiyo tekniki ambayo wanafunzi walitolea Yesu. Lakini Yesu kwa jibu alilowatolea akasema, na nyinyi mtazame namna gani mtawalisha hawa watu. Wanafunzi wakachanganyikiwa. Na wakati wanafunzi walipokuwa wamechanganyikiwa, Yesu alikuwa ameuliza swali, akasema, mnadhani tunaweza tukafanya namna gani ili watu hawa waweze kupata riziki ya siku ya leo? Akumbe wanafunzi walikuwa wakitazama katika kundi na walikuwa wamemwona mtoto mmoja ambaye alikuwa makini, aliyejua ya kwamba unapokuja mbele za Yesu utazame namna gani utakuwa na mambo yatakao kusaidia ili ustahimili miguuni pa Yesu. Yule mtoto alikuwa amebeba samaki pamoja na mikate. Wakati mtoto huyu alipokuwa akiandaa samaki na mikate, hakukuwa na wazo kwamba samaki na mikate ambayo ameandaa itakuwa riziki kwa taifa lote litakalofika mbele za Yesu. Yeye alikuwa akitafuta jambo ambalo litamsaidia ili aweze kuridhisha njaa yake. Lakini kwa mshangao tunaona ya kwamba vile vyakula ambavyo mtoto alikuwa amevitengeneza ndiyo ilikuwa riziki ambayo Yesu aliitumia. Jameni, wakati Yesu anapobariki, anapotaka kushughulikia watu, anatafuta ajue ni nini kinachokuwa ili aweze kukitumia ili muujiza uonekane. Swali aliloliuliza Petro akasema, kuna nini ambayo tunaweza kuitumia ili sasa watu waweze kupata faida na riziki? Leo kuna swali kubwa ambalo Yesu anaenda kukuuliza. Tunapokuwa katika namna ya kuwashughulikia watu ambao wanapitia vidonda vya moyo, ambao wanapitia majaribu katika maisha yao, ambao wanapitia hali ngumu katika hali yao ya kuishi, lakini kuna swali moja ambalo tunaenda kulijibia.
ni jambo gani unalo mkononi ambalo Yesu anaweza kulitumia kama muujiza ili wale watu waondoke katika hali wanaokuwa nayo? Ilikuwa shida kubwa mpaka wanafunzi wakakaa wakasema, Yesu, jambo la kutenda, uwarudishe nyumbani, kila mtu ajishughulikie. Inamaanisha ya kwamba mahesabu ambayo wanafunzi walizifanya, waliona ya kwamba ni vigumu kuridhisha watu wale wote. Lakini Yesu akauliza, kuna nini? Jambo ambalo lilionyesha ya kwamba Petro pamoja na wanafunzi wengine walikuwa wamejitahidi kufanya mbinu. Ilionekana wakati Petro aliposema, kuna mtoto mmoja ambaye ana mikate na samaki, mikate 5 na samaki 2. Jambo linalonishangaza katika fundisho hili ni kwamba Petro alijua idadi ya mikate, akajua pia na idadi ya samaki. Maana yake alikuwa ameingia kwa undani katika utafiti wa kuangalia namna gani atajibia swali la njaa lililoonekana. Lakini alipoona kwamba mikate na samaki ni vidogo, akasema, siwezi nikamwambia Yesu kwamba kuna mikate ya mtoto ama kuna nini, tufanye mbinu lingine, warudi nyumbani. Yesu alitenda muujiza. Na jambo ambalo Yesu alitaka alifundishe wanafunzi wake ni kuonesha ya kwamba vinavyokuwa katika maisha yetu ndivyo ambavyo Yesu anavitumia ili miujiza itendeke. Na wakati Yesu anaposema tuwapatie sisi wenyewe chakula, haimaanishi ya kwamba sisi ndio tutatengeneza chakula, lakini kile kipawa ambacho Mungu amekutolea unaweza ukiandaa vizuri na kukitolea Mungu ili akitumie kama namna ya kuwafikia wengine. Siku ya leo kuna fundisho hili ambalo nilitaka uweze kulishika. Ujiulize, una nini? Je, una akili? Kuna wale ambao wana akili na akili yao Mungu ataitumia kwa kuwafikia wengine. Una nini? Wengine anaweza kusema nina simu ya mkononi, Mungu anaweza kaitumia kuwafikia wengine. Mwingine anaweza kusema nina pesa, zile pesa Mungu anaweza kazitumia kuwafikia wengine. Jiulize swali, una nini? Kuna jambo gani ambalo unadhani ya kwamba liko ambalo Yesu anaweza katumia ili watu wabarikiwe? Naamini ya kwamba katika mpango huu wa One Voice 27 utajitolea, kwa sababu una namna ya kuwafikia wengine. Jambo muhimu ni kujua kile unachokuwa nacho. Tuelewe kwamba katika swala lote hili, unapotazama historia ya mtoto huyu aliyetoa vitu vyake na Yesu akavizidisha, hatumuone mtoto wanapomuonesha mbele ya watu, wanaposema kwamba mtoto huyu ndiye ameacha watu wanakula, na hatuone kwamba walimpatia sehemu ya heshima kwamba yule mtoto ndiye ameacha watu wanakula. Lakini katika mwisho wa historia, kila mtu aliondoka hapo anaposema kwamba leo tumeshuhudia muujiza, kila mtu amekula. Na ilionekana ya kwamba kulikuwa mabaki, hata na yale mabaki haionekane kwamba yule mtoto aliyabeba na kuyarudisha kwake. Yule mtoto alijisikia vizuri alipoona Yesu anatumikisha kile aliyekuwa nacho. Aliposema Yesu ndiye ananiomba msaada ili aweze kukulisha watu, akakitoa na raha. Na wewe, Yesu anaomba kipaji chako, kitoe na raha ili watu wabarikiwe. Yesu anaomba pesa zako, zitoe na raha ili watu wabarikiwe. Yesu anaomba platform yako ambayo watu wanaendelea kukufuatilia katika michezo mbalimbali, ukiitoa na raha wengi watabarikiwa. Naamini ya kwamba kupitia huduma hii utaweza kubarikiwa. Mungu awe pamoja nawe na akutumie kwa namna ya pekee ya ajabu, na ninaamini ya kwamba sote tutaweza kutumia vile ambavyo tunakuwa navyo ili Yesu avitumie kwa kubariki watu wengi, katika jina la Yesu, amina.